Tiene ella goten pude que ya nada. Agar coba ko terminal ti ako kayo ngai pude ya. Ako lo ya kan poding pa ya na am ko pude ke namba na am ya E10 hatang ni ala. Ya roto ko jan ke dian palu na ngai ka pakai roto jan ke dian kaya ngaten pude terminal D. Menam calai terminal tanah ko pari yelang ladakan enam jaga nambakan. Aku ye gue pude I melelin be yo kata terminal ang ye gue tenci baragalak ya. Yana yang tokom iya aja terminal yeta. Oil peri ako ngaten pude. Jajalali chain ga inna If you pude. keep him until I get home, I'll be home at 6 p.m. Aleta kaya Jabang ang terminal 1 2 3. Ejap. Las Vegas yang aja peri ya. Ya terus mau ya kayak trampoline machine kan slot machines tuh ingin lali letak kayak coba kan ABC and E gates ingin lalu mau kayak royan ichibaralak ojab ichidangalak saya ingin lalu mau tes arrow yang mau may ABCE gate koy batal ciang lah kene ko to jodo यार जब कच्चू लगा तो ये जमा लगी चिकन लाले बुना तो कम पकी जे में जो बल्ला होता है Ngalipun bila biji kian cetan ngi redo reda kam piko di me ba ye ke de gai ita lagi cekan hotel ko yang roro cetak ko jain ki wa lal mo prara ne ba do not enter gai ba cobre lang jan e mo ite coba ko tan re lang jan ang yo pulu gai elang jain jaga ngajlo hi mangan kalau cara kayak nggak juga tak kerja kalak jadi nggak kayak itu tim CJ kal B and C gate terminal 1 nope pokoknya train guys transit to terminal 1 Palace Claim Ground A, B, and C gate ito ngay ngayon ko E natin ko ito E ito na rin church oh yang ngit pelot terminal 3 yang ya by E gates almak piwaya ba
gate E10 kaya ko po E kita kami E inam juga talan po tayo ng pa so train minang itong anitin po kalakit unam chala ka train ka ko jalo ka kalin train ka yang melalui China train yang rere ko jalo riar menjara apa ako jalo ngay ko aja kay tig menjaga kacil baggage claim for all international carriers at Frontier, Hawaiian, Sun Country, and United. Oh, are we, what are we doing? We're going to get our luggage from luggage. Yes. I hope so at least. I hope we're going to. Please stand clear of the tram doors. ya coba yang ngeri kalau kalak cendol padahal cicilan apa juga dengan air dengan kayak mana ini buat terminal 3 KD belum This is the final stop. Exit now for Terminal 3 baggage claim, ground transportation, ticketing, and e-gates. Please check for all personal belongings before leaving the train. yun ang tijurot ako mahali parpudi chain nga malalata diya yan ay loy diba ike din naman yung kakalala bar mariangan po ini lak iba kondan pagdat alim lak yan alimin Are your legs breaking? ako ko lang men chain prawn kaya kay may chidang lang yay kon dari lak kay ko ga lokal lalin kakalin men lak kakalin cut kay melali ni ngoko ngar tali jolak lori lak chain kaya kon ngar tabel chen mo ko tamo pag kami ngan mo yung anga kaya nga chapaten to chen ngai kachuat kaya na jengnya ikait e-gates back atin elevator lalu magiging iba e-gate kaya wala elevator tayo ng level 4 Mana e-gate may pukatay jungle iba tangan na ni minulak alam chain gawid iba yung chain ulit juga kau iredor eta kan pukatay chain gawid pay meno guna urut ya ngoko jala kay tane am ego kyo kola liwat chain gawid kun po yakot paliya yang itu dari E10, E8 yang iya
Ngaw China ba E8 langan E15 ke kacuat. Kaya lang arrow ini cidang langalak. Ngaya aja dan erba arrow lok kajem ngaya lako. Mino mi cidang kontal jalan. Mino mi lo jan mi guli met lari China ya dok man. Ngaw China. Minian malaleng ke arrow. Yung ngay cidang langwaj malaleng kon kacuat. Akala naman ko kalau China lo na may arrow na may cidlalak lo tuan ming. Kian ni ko jaga ko mi ke kagalain menaga mayar laga jaga cuke jangan nai. Ngoko nangar to kum to che ko nangar lore la. Impo de yani cidang. Toy ngoi ba pagas claim kacuat. Porque okay do ya. Guys, ngaten dia cicat terenam Qatar palonian. Yang yan, KD10. Ini jangan ini relang yan ang yan hatal. Para lalim ak ngaten kampo. Cirko bi gun woling ngaten puro. Siento dar campo, ustedes de campo. Este es un campo. Kaya mga katan, kaya mga kakala ko talgalak yo. Pag ngata ba ilo kay dia, ngatan pa check. Kaya palam lagaw ta. Odds of winning the Wheel of Fortune for us jackpot. Now how do I play this? Excuse me. How do you play? Do you like pay with card? Or do you pay with a card, or do you have to get a card somewhere? You have to put cash. Oh, the own cash? Yes. Oh, darn. Okay, thank you. Oh, thanks. Perfect. Thank you. Ngayon gamble mo. I'm gonna see if I get lucky, guys. Maybe I'm gonna win. You guys are my lucky charms. Oh, that's not an ATM. Where the heck is the ATM? ATM. I'm in Las Vegas
at the airport. I'm just traveling through here. And the reason for this video is that I don't know if you noticed I was speaking a foreign language, but there's a whole bunch of people, like elderlies from back home, that always get lost and they are terrified of flying because of that.